Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Payah dia. Baik. Kalau ni payah. Dia habis kau lain. Okey, tu. Kok sakit aku fikir awak. Bacut tu ansip peng kerja lama. Ayah si Saudah kita macam lon kena busy Saudah bawa hotel lon ke orang lain. Apa kau dengar dah ya saudara? Bukan tak nak long orang hana. Mana awak? Tapi akan lo buktikan walaupun lo hana kaya harta tapi lo kaya sahabat. Wajib lelaki tolong hutang peng baru ron siat. Minggu ke akan lo bergelah. InsyaAllah ta'ala. Boh pada doktor hantar peng untuk jalan main kata. Jujur tu ribe mandapu. Tapi urung ron ni tenang. Han kan lomplung dari tahun jauh. InsyaAllah ta'ala. Mana pen dari kamu jujur tu. Udah jangan turun. Terima kasih bang. Watekah susah udip apuh apa kalake mudang baga ulun karayu meragu tak pegah lam sigo minggu kaglah Cino lun susah, lun maapuh apa utang awai katulung peglah tapi telefon lun tan kabut pesan lun tan kabalah sang cit lun yang salah lun karat lake ulun tak dengar takkan lontan pengertian ulun tan bijak Bagah kabayu utang kena Bek bepunga-punga drong Bagah kabayu utang kena Bek bepunga-punga drong Bagah kabayu utang kena Bek bepunga-punga drong Bagah kabayu utang kena Bayu jina Bek bepunga-punga drong Bakal Sep. Uya pakar. Ujak merantau tang kuah apa. Ino kalangan kabeh kaya-kaya mandu. Itu biat darah dah oleh keroi. Jadi kenapa bisa gitu, Sim? Kenapa bisa gitu? Kan cit braipoh hari zaman kan. Alah, paling yang utang pengen Kan yang mutang kayo. Nyo kan ni laki sumbangan. Tor rumah korbana. Ayo, termasuk korban braipoh. Hai, jangan lemah awal kau pegah dia. Cino lun susah, lun maapuh apa
utang awai ka tulung peglah tapi telefon lontan kabut pesan lontan kabala sang cit lon yang salah lon karat lage ulun tak dengar takkan lontan pengertian ulun tan dijah bagaka bayu utang kena beh bepunga-punga drong bagaka bayu utang kena beh bepunga-punga drong bagaka bayu utang kena beh bepunga-punga